Memua Kwaba, Eba Skeleton Man TV, so Skeleton Man TV, Anna Wushi. So where your first time, Bomodia, subscribe, me a notification is so. Click all no send your video, Pia, ye depend to mono, Abusia, one song, Sabekan, when ye be a sure, Medasi be Abusia for. Jenny Jonas grass and Kuma, the system is working 24/7. Abusia, Jenny Jonas war fire. Jenny Jonas me say war fire. Na Jenny Jonas air fire. Na daddy lumbe Abusia penny o one Abusia. Jenny Jonas was so much as what they man woto. Was one cotton Abusia penny say. I just said daddy lumba ire akosia se wa obehu abeg. Just say obepana tell and send a kuna no why then. Wamana ye bi no si wa hwe abusua penny aden wa na chese o first interview a wo ye o ka say daddy lumba yire a wonim no ono ane akosua sewa odobroni ne de chese wonim no obabia enti akosua sewa ono nko ane daddy lumba yire afa de wo kotena national TV so eye UTV so a asemu a wo kan say ne marriage certificate infantile new town ane eye den ye no na chese opeso ye den wo pese oguma ame ne mu ase o se abusua panyi de o hu ye asumdue na o so ye den ope but wo de wako ye den wako gina ba ko achi de wonya yire no kura so no wa ye den wako gina na chi a o fo so se tintina twan e o so no su kuna no ye den wo ye bi obi a ye nware no de e den ana obe den obeye kuna no so wo ka kire daddy lumba busuafo se so mu nim no odobroni omo mane ye kuna ni bia ne obe soja cheso obe soja ankasa aye den egu omo so akosua se wa ana obi anim se daddy lumba ye den wo ware no enti abusua panyi ebeka se ade so obe partner chow ansa ne kuna no wa mana ye bia abusua wo se abusua panyi wo ni sa tumi no eye daddy lumba ne immediate family omo ana eden wo sa tumi no nti ono de wo ka kire omo se omo hwe yie no ma abusua panyi ankofa odobroni se ono ana omo eden omeye kuna abusua Jenny Jonas grass in Kwa. The system is working 24/7. War fire it mudie. Mumium bomb video num. Yo, I saw that back Charlie. Yeti amabio o ma pon say me metu kwan yo figura am ko New York me nyanu kura me na me ko money move so baby. But yeti amabio o ma pon ye abusia panyin no. Abusia panyin kwase am panyin. Ma te say do Jimmy daddy lumba abusia panyin no. Mati se odu Jimmy no kwase abetena se akosi ase wa mepa achew nya se awo mane nyekuna wo ya boa wo ye kwase a uni twa asere daddy lumba busu panyini wo ya boa wa Jimmy chen odwan hu fiu ate kwase bi ba te se wo Jimmy aden na wa Jimmy sa ai wa unu afeli abusu panyini bia ni wiase ya wa Jimmy te se wo da I was said that the lumba busian phone cranny miansa, can see you or you were as a busian penny because what Jimmy too much. Huh? What Jimmy Chen would join? I some way by just a man who yansa come boom. Nafa for Mukoye ye, Nanya Fenanya Cono, there be with Jimmy, or could you about Quechi? Adian ya bois. Abusia penny, Unina, Abusias, as I'm saying about what you. What I say, oh, come when you boom. Onye kwase mpa enkwa betena se me daddy lumba oba ode ne ba me fie be chia me eye akosi asewa enti ono na yeden sa oba no ye nkotena TV so enkoka se o na yi ne marriage certificate ye no odwom abra be ma no wote ase ode na waso ne nsa ede na ba ofie pampan de na be chia se ofa me yiri ni o ma me akosi asewa me yiri nie ono a o anya yesi ti se odobroni de yesi no we de ono a na so ne wa na wanum tom kwase ampanyini first day obeka no kura minim odobroni o wiase da ampani ampa ye no kwasem so enti mesrew won wa feli wadwuma as abusia panyini wo ya boa wagimi chen odwan enti obi wo se obi pa obi achewa eye wo kwase ampanyini umom na wo se okopa akosu ase wa achewo na wonu wagimi wati ase wonu wagimi ama asuko no ma odobroni akora keto abeto a o control ti se remote
Una we kwasia na me we mi wi a me ba asantefo no so se mo asantefo no mo so mo ye moa na magimi a mo ntena ho na obi a oye side chick a wabeji obi kunu emedi kuna wo masase no so nka otumfo 1 year me dina tema non stop obi antimi nkasa wa be kasa bia wa wasem besu because asante amamre mu no oba ye nwa no mo oye sansani oye kohwini wati ase enti oni tumi bia otimi di ade eye musuo. Steve, yeah, man, how are you doing, boss? I'm doing so much better. I'm just so much busy, but we heard the Jimmy Ekoswa. Oh, Natukadut, I see you, Natukadut. I'm gonna call you, my classmate. Shout to Natukadut. Shout to Techiman Senior High School, man. I miss you. I miss all my classmates, man. Oh, they are Abusia Penny Jimmy. My general, I'm in Tiasia. Say Abusia Penny, the minimum say. Okra no a yi a waje aboso a na memma we nyekuna memma we anya wadwuma wo eye be ma ni twotwo mutwo anya busuan lo hands na ya yi wo be ma ni twotwo mutwo ti se ne wofa ani wofa no ne wofa ena Faustina Fosumo be ma ni nuanom direct ena ne yere ne ma omo ne international omo plan omo dihia yi no omo de abeto abusuan panyina ni enti wo abusuan lo hands abusuan wo no o maame mponi Daddy Lumba maame enti technically we Daddy Lumba nua enti aye wa abusuan panyini wa abusuan na no a enche se Jimmy sa na no pena Jimmy na meka cha asantefo no omo tena se ma aye de kohwini sansani a akwaje obi kunu oba baifo oba devo akwaje obi kunu obi a akwaje obi kunu akohwini oye sansani oye tutu ni ebeje kuna wa Asantem region o ma wu memfa ho se Jomama akodi Dorinda kwasi aba no amo ayren wakwaje bribe free odobroni ho oya hyewo ni memfa ho se Jomama akodi na aye ne judge wo Ghana ho Jomama de so agimi opetwa dodo o mse akofo ade kura ni di kan di ye no pass ma Jomama na Jomama nsuko wo na o ma ye kwasi aba sa judge enu ntina oye den ni judgment ni nyina favor ahyewofo onya sa aka obi a o wiase bia no enim say bema bia oba ware no amwanya nkrata be citizen abrochire no marriage certificate no enye fake ana abrochire omu nyina akosku omu nim say ombetuma research ombetumi akobisa obi abrochire ti sa America say oba marriage certificate signature bia ni so oko Canada sa oko Germany asa because signature na ecosystem no what I say omu mpese omu beto marriage certificate so say be ya ko fail form now marriage certificate kura na nkofu akoscan on signature they are robo because of security reasons, you know. And next is a Ghana and on BBI on betting ya every day of your say marriage certificate say na tie Ghana for nya lumba kwana ware o Germany Ghana for nyina ware omu nyina kura marriage certificate ena ewe no kura mu hia marriage certificate o video a omu court o Germany omu sign marriage certificate no e video no show omu record bibi odobroni obi anware ne dani ntino ni picture no so Daddy Lumba ko ware na kasa amle on videos ni picture nyina security ono obi anware no ekohwini ba waja se ekohwini o ya hyewo ni o ye hia ni ba na kom de no ne na busuanfo ni odobroni papa kwase ampanyini ne maame kwase ampanyini omti Daddy Lumba fio ani ni nuanum nyina na Daddy Lumba to aduane mom di komani bro na omde atu abetena Lumba fie na Lumba ehwe omo waja se etinya de se na mo we no Ghana for maya ni nyina mo mfantum hofo aya kosi ase waye ni papa nya obia na ni papa bonini ani papa o wiase obi woni kunu na maye madwen se Jomama kwase na kodi ehyewfo asesa pusu amoma maye judges a enti mu be take advantage ako break mkufu home akwa yeden ako jimkufu kunu akukunkumomo ade o makokota me ka kirew akosi ase waye ni papa ye obi anku akun odobroni dada. I'm telling you the fact obebo odi akun nya san so obebo pa na obi abekun obi mebre e woni kunu ho from 80s. Do you know how many years now suko no manku tare be man no less than 10 years ya say 10 years so say
12 years no make claim say be man bibia ene de on na ye yere obeye sa ubewu ntem me de meka no kra cha kosi asewa no waye se nyankopon eye obi anka odoburoni kwa asamando dadada hwe nko aboni dua na kwanto aso akuku no nkasa mire na furu aho no dadada ebi ni wiase ntime sremo mo fantum honfo Ghana mpanimfo na ye mwa no mo se ya mamere mo se culture Steven ya o mention say that the Lumba funeral is this December, oh boss, and Akosia say Abusia Penny is still fooling. And on a meche Abusia Penny no name or Edia or Mama ya ne Mama ya no bako or baby beje Nikunu ya what I say na Abusia Penny no karma is real. The other year be ne bibe yawo obi di bibe yawo so what I say. Ene maya na omaba no omo mpebre se bibinia ba ya kwase aba de opa ni odobroni mu de no be oba bi ani ni kuna bre for many years no masidan no ahuri no akotenam no akodi maame na nia krebe ya obeki kawade no de maame ode omunam nuro so no achinchin be ma adwen na maame ne bre nyina ayekwa no abetare no ase awale no enti dwuma omu nyina di ano no sai check for no tino mani agese omanya lawyers court wo ombeba bi twantro no makunkufu nkuru na omabeda ne yire anso nka amamre memese memabusianfo bebere omawu me wo fa bi kura amre bi owuye ne yire oware no ne na anwoda but one ne mpena wo makomako 7 ne mpena ne ba yi all right ba ne yire na oware ne di kuna even though say na me ofa ne mpena ne ti o ba owie no ne yire waware no court no ono na baba di kuna abusia panyin bia nkogimi ankogi scam fro bia wa ma bibia anye confusion besi na me no kasai enkura ni nyina school go wan o ne yire panyin na hwe enkura ni nyina even though say enkura ni nye ne biological wo eye ni kunu ma enti se ni kuna wu no na edi ni kuna de a so make sure say o hwe ni kunu ma ni nyina ne man be si bi wo Canada bi wo London bi wo he maame ne hwe o mu nyina so enti eye kwase empanyina busu empanyina wenkwa na ese amamre no o se bibia so enti amamre mu no oba be ma waware o court no ntimi nware o wiase bia o ba bia bi enti emfa ho ne madodo no be wo nyeni kunu won se de tie no enti Lumba ko ware o court no o ye dan a wontimi nware bi one odobroni awo nya odobroni nkwa no ne nawo yese o de kwase aba bi kura akokan odobroni no your friend Denise ono so ye Daddy Lumba sai ahyewofu ba akoma no ono so ade na ne maame ameka so ono so ye yire because ye nware no ti se de ye nware odobroni na ya ade se odobroni ne Lumba ne omku ni wi ani sika na bedi ne nsem ena am akotua ma abusia panjimifu ya o fo so adane ne yire no nya sa enka abusia panyin no nkogimi sa sika eno di akire but inya bibia na sika owi ase enipa nyina ni di Daddy Lumba achi because o a legend na modi mo sei bibia abusia panyin kwase panyin Nana Ajima say good morning the almighty good morning Nana Ajima thank you abusia panyin uni twasere ya dwuma abusia panyin ni ye ne gajime no opo obi opese opa akusia asewa ope obi opese opa achewa ye wo ni odobroni kwase afo mienu no mo na esem kopa akusia asewa achew oba enya akusia asewa na se me oba nyankopon a describe o Bible mi say oba wo beja wo nane wo ja wo no akoboa akotare be ma no aboa be ma ene oba bia ni wo beboa be ma wo kosi asewa ba wonya yo di produce Daddy Lumba first album me yaka kwantum ema oni papa shi betena Ghana promote nyuma na heti ya Daddy Lumba asebia ene odobroni kwase aba akotare ho a ono ene na busuanfo ni ba biti amanya ba biti oni na busuanfo ahiafo omo nya adwuma bia wo omo handan da Daddy Lumba ifie no omote no ni fie no wane si ye akosi asewa ne si ye akosi asewa sika akosi asewa ena apia be ma na enti search a woman no ene ma no maba no ko diskan be kwa koye ne to be ai Turkey no dia kope ko tiedi ena oba bia ni wa no be hia be ma no on di ni sika ebre wa jimi kura o de koye BBL
so what I said ti maame no wa ya de da pashi kasa amoma ne nka no wo se de na ibufu ni se odobro ni fi a oti efie ni nyina oni lumba ni si ye wan na se ni sika ne ba ya kosu asewa sa abosia na odi sisi fie ko ntua wie ogusu tua na o san ofie ni go Germany ogusu tua enti nipa ba akofo wa sa nipa we mu show no de mu show no ungratefulness mu wi am san de kimi abetena so san me paachew odobro ni kwase aba akosu asewa abomoden titi ni mo wure ni asifia ma onu abusuanfo omu afiafi omu gumfiri unu akwase ampanyino komia lumba konkun no ofie wi FM otisi DLFM akosu asewa sika na yedisi FM no so enti obi ene ne kunu abre abuild empire de egu of omo bandage na odobro ni wakoma nkofu adidi wa ene sia no me fire na say ye be die ne nkra na ba kokra nye lumba ma no mate say wodi ni Jimmy Abet ekka kire nkofu say an nkra de nye lumba ma but omo ye IDF lumba na ne ti ase emom koto spams e de wo odobro ni ma ne wo ye kwa asia nkra ne nyina nye lumba ma ba kokra nye lumba ma o ti lumba ne hu say nkra ne nye ne ma na obepam mama mabedi hia ene mom ba beku no fie entinya IDF bia na lumba power choose ko wo ma no kwaji obi spams be ma bia ni wiase a ontime nwu a obekwa akoka se kwaji abontisu ni spam ko wo ma na ebi ni wiase because nipa na chi spinal cord ya ye ni surgery ontime nkogu atopa enti wo to twe ni nyina nkofo na edi shell no enti o hu o finding out na no pa opam wa mu ba beku no enti ma mu twan from ma bloggers kase IVF o say 1F eni ekoto obi spams eni yede begu mi mu ena obnipa ne wo ye enti anya dadulumba makura dadulumba na ti ase ye nkoye oboa obi anya emewa IVF ya o mani papa o mute landing kwasia o bani papa te landing na munya ijime no enti number 1 lumba anware number 2 o nkra ne nye lumba ma edi eni bre bio edi eni bre ma ha ma mi abre wa bre from 80s adrenantes maami diemu yemu be ya magana ni ma ya no Ghana ni ba ne fa so bia ni so kofa na sika maami ya de nka ye be hye na ni monyam se be ya Ghana ni ba ne be ma hia obeboa be ma no ma build it together no be ya mo madwen asan because oni so koboa be ma esi ya ne be kwa wi o be kwa kofa mpena onya hwede a ene because bibini ba no mfa so bia ni so akosi asewa no onwene ti se bibini ntia ono odwene ti se broni nkwa na betimi akwaje bosia e dia pia ni kunu broni nkwa na ono no hu se ni kunu anyenyem nkofo ma no age o ma begu ni ho no hwe mo bisi adadi lumma ma o Germany na kusi asewa na hwe mo Germany ho ane amom wo other countries kusi asewa age o ma begu ni nchen o Germany o hwe mo nyina why because this type of woman bi ni wiase bio esi akabo kan nsoko nkwa ne guo mobile money for ni indomie for na aka oni mfaso bia wo be ya ma woni kapra ompe ope be ma o ka mienu o fie mienu what ya say san kwasi ade no telenovela mu na wo in real life de be ma obehia oba mu nyina mu ne kapra fe no ma wie school na mu nyina ma tu afiri mu ma me no papa fie no ma ko han na start abrabo ye ne kakra akra na ma bedrum pempenso amadu ti mu bedrum pempenso na oba ba ifo ti so dobroni e de 5 years so say 10 years betare ho kudi na oba bese bibia na busuanfo kukunkunu na ye nsan kota odobroni na chi say ye bejimia because of sika odobroni na bedi ne nsa ye benya bi atafri da bi mum ye nka nokure ne yenya ajimi ntina me kana santefo no me ba bewi o mo fala so mo ye mistake ese amamra me ba bewi o tumfo fala enti abusua panyini suanya nsa no wajime dodo say maame a obetimi awo odobroni odogba maame ne first born anyini che odobroni times 2 times 3 ono na nkopa akura na wabetare ni kunu no ho ache wajimi meme wo mikunu na me ni mikunu te na me kunu ne se wakofa maid abafie because odobroni omde ne ko se onkoye maid ofie what I say odobroni onyini o be 25 years wow and today tia kwasi abado ni Dorinda wo se hwan jomama kodina ye ne jaji kwasi aba jomama jimifo no so etwe beku no wajimi ese aboa jomama kwasi akwa ne ye jaji jomama wayi na di ana
Onyi na dia me New York am wo ma be ba be pa Jomama. Sa ayi kwase abaya age Jomama kwase e kodi na na jeji. Bon. Osi Oshia Daddy Lumba 2006. Oti free name for 25 no ma set them no 2 years or 3 years. What I say 2010 year warren oti free name for man no be 7 years or say 9 years. Enti why na dey agra 7 years be kwa akoma awade. What I say enti ye the age no kura ye wi abika homa odobro ni 30 years kura. Still na agra no 11 years. Enti why na dey ne ba 11 years be wa akoma papa we 50 years o. Say onware no. Ebi ni wi ase. Enti agra ne ba as made no prepare fio. Ena Daddy Lumba eba bia ono a onze ne nkofo omkonto kwama ni na ai na wai odobro ni ba be prapra udem obe sekete ma na ni Lumba koda na mo ahwan odi ntina na okọ prapra ko sekete wa hu oba bia ni wiase a be ma ware na no aka che se o me yire dada ko na ko se me yire dada kete ana ko sekete na me yire dada nkoda impossible bi ni wiase.